Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Milun i dobrodošli na Instrukcije TV. Danas radimo postotke. Njih ćemo obraditi u dvije nastavne jedinice. Prva, postotak i druga, računanje s postocima. Zato što je to izuzetno bitno i zapravo postoci su nešto što se zaista koristi u svakodnevnom životu. Primjerice, kad vam se kaže da je kruh poskupio 20%, što to konkretno znači? Koliko kuna je poskupio kruh? Pa ćemo kroz ovu nastavnu jedinicu i sljedeću sve to naučiti. Što ćemo raditi prvo u ovoj nastavnoj jedinici? Budući da je jako bitno razumijevanje razlomaka i decimalnih brojeva, ponovit ćemo zapis razlomaka u obliku decimalnog broja i obrnuto zapis decimalnog broja u obliku razlomka. Definirat ćemo što je to postotak. Naučit ćemo zapisivati postotak u 3 oblika. Mi znamo da se postotak može napisati recimo 7%. To ste vjerojatno vidjeli negdje. No vidjet ćemo da se može zapisati i u obliku razlomka i u obliku decimalnog broja. Napravit ćemo i formulu za postotni račun. Imat ćemo i nešto računanja s postocima, ali više računanja ćemo imati baš u sljedećoj nastavnoj jedinici koja se upravo tako i zove računanje s postocima. Imat ćemo zadatak s natjecanja i domaću zadaću. Pa krenimo redom s ponavljanjem. U prvom primjeru ćemo zapisati razlomke u decimalnom obliku. A, B, C, D. 7 desetina. Ukoliko je nazivnik 10, 100, 1000, 10.000, u tom slučaju je razlomak vrlo jednostavno prikazati u decimalnom obliku. Samo zapišemo broj 7, ali u decimalnom obliku s onoliko nula, s onoliko decimalnih mjesta koliko nazivnik ima nula. Znači, jedna nula, dakle, bit će jedno decimalno mjesto 0,7. 1527 kroz 100, znači kroz 100, 100 ima 2 nule, znači imat ćemo 2 decimalna mjesta. Znači, bit će 15,27. Ovo smo već radili, ovo je dakle kratko ponavljanje. Ukoliko nazivnik nije niti 10, niti 100, niti 1000, što onda radimo? Dijelimo brojnik s nazivnikom. 9 ćemo podijeliti sa 4. 9 podijeljeno sa 4 jednako je. 4 u 9 stane 2 put. 2 puta 4 je 8 i do 9 je 1. Sada spuštam nulu. Zašto nulu? Zato što se broj 9 može zapisati u obliku 9,00. Možemo dodavati nula koliko god hoćemo. Znači, spuštam nulu koja se nalazi iza decimalne točke, pa ovdje stavljam decimalnu točku. 10 dijeljeno 4 je 2. 2 puta 4 je 8 i do 10 je 2. Spuštam još jednu nulu. Spuštamo nula sve dok ne dobijemo konačno rješenje. 20 dijeljeno 4 je 5. 5 puta 4 je 20, do 20 je 0. Inače, postoje neki razlomci koji se ne mogu zapisati u obliku decimalnog broja koji ima konačno, znači konačan broj decimalnih mjesta. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Znači, 9/4 se u obliku decimalnog broja može zapisati kao 2,25 ili kako čitamo 2,25. 5/8. Opet, dijelimo 5 sa 8. 5 podijeljeno sa 8 jednako je. 8 ne stane niti jednom u 5, pa je to 0. 0 puta 8 je 0, do 5 je 5. Spuštam nulu iz istog razloga, kao što je 9, 9,00 i 5 se može napisati kao 5,0000 i tako dalje. Spustili smo nulu koja se nalazi iza decimalne točke, pa stavljam u rezultatu decimalnu točku. 50 dijeljeno 8 je 6. 6 puta 8 je 48, do 50 je 2. Spuštam nulu. 20 dijeljeno 8 je 2. 2 puta 8 je 16, do 20 je 4. Spuštam nulu. 40 dijeljeno 8 je 5. 5 puta 8 je 40 i do 40 je 0. Dakle, 5/8 se može zapisati kao 0,625. Evo, ponovili smo zapisivanje razlomaka u decimalnom obliku. Drugi primjer. Zapisat ćemo decimalne brojeve u obliku razlomka. 0,04. Kako se piše decimalni broj u obliku razlomka?
Prvo, naravno, povlačimo razlomačku crtu, tek poslije upisujemo brojnik i nazivnik. Koliko decimalnih mjesta ima ovaj broj? 2, 0 i 4. Zato u nazivnik ide broj sa 2 nule. 100. Da je bilo jedno decimalno mjesto, išao bi broj 10. A u brojnik zapisujemo broj bez decimalnih mjesta. Zamislimo da nema ovdje decimalne točke, ovdje bi pisao broj 004. Znači, bio bi znači prirodan broj 4. 4 stotnine. Je li ovo dovoljno? U principu mi uvijek moramo skratiti naše razlomke koliko god se mogu skratiti. Znači, brojnik i nazivnik podijeliti s istim brojem. Oba broja su parna, pa mogu s 2 se podijeliti, ali mogu i sa 4. 4 dijeljeno 4 je 1, a 100 dijeljeno 4 je 25. 0,125. 3 decimalna mjesta. Dakle, nazivnik ima 3 nule, 1000. A u brojniku pišemo 125. Možemo skratiti. Vidimo da se definitivno i brojnik i nazivnik mogu podijeliti s 5, jer je znamenka jedinica 5 ili 0. Možemo za početak s 5. 125 dijeljeno 5 je 25, a 1000 dijeljeno 5 je 200. Možemo još jednom sa 5, pa opet sa 5 ili uočiti da se i brojnik i nazivnik mogu podijeliti sa 25. 25 dijeljeno 25 je 1, a 200 dijeljeno 25 je 8. 1/8. I za kraj 2,6. Jedno decimalno mjesto, znači u nazivniku pišemo 10, a u brojniku 26. Kratimo sa 2 i dobijemo 13/5. I budući da je brojnik veći od nazivnika, mi naš razlomak možemo prikazati u mješovitom obliku. 13 dijeljeno 5 je 2, znači imamo 2 cijela. 2 puta 5 je 10. 2 cijela imaju 10/5. I do 13 su još 3. 2,3/5. Riješen zadatak pod C. Nadam se da ste sad ukratko ponovili kako se decimalni brojevi zapisuju u obliku razlomka. A sad se idemo lagano upoznavati s postocima. Koliko iznosi 1% od 400 pa sve do 200% od 400? Riječ posto se zapisuje ovako, to je ovaj znak, znači evo ovako izgleda, ima 2 kružića i kosu liniju. I pogledajte, koji se broj krije u ovoj riječi posto? Vidite li broj 100? 1% je kao da se kaže 1/100. Znači, 1% je 1/100 od nekog broja. Od je u matematici puta, znači 1/100 puta 400. Možemo kratiti 400 i 100 po 2 nule, jer kod množenja se može kratiti i dobijemo 4. Znači 1% od 400 je 1/100. Znači kad bismo taj broj 400 podijelili na 100 jednakih dijelova, on ima 100 četvorki, dakle 4 je 1%. A koliko onda 2%? Znači ovdje smo naveli neke najčešće postotke, poslije ćemo se još jednom vratiti na njih i malo detaljnije o njima pričati. 2% od nečega su 200 od 400. Sad ćemo riješiti na ovaj način da kratimo po 2 nule. Znači imamo 2 jednine što je 2 puta 4 je 8. Jesmo mogli ovo odmah na pamet. Ako je 1% od 400, što znači 1/100 4, 2% je dvostruko više, dakle 8. 10% od nekog broja je 10/100 puta taj neki broj. Nule i nule smo tu pokratili. Znači 10 puta 4 je 40. Jesmo mogli odmah na pamet. 1% od 400 je 4, a 10% je 10 puta više. Dakle 10 puta 4 je 40. 50% od nekog broja, 50/100 puta neki broj, možemo kratiti 2 nule, 50 puta 4 je 200. Ove slične zadatke ćemo još poslije rješavati malo na drugi način, malo s još detaljnijim objašnjenjima. Pogledajmo ovo. 50% od 400 je točno pola od 400, 200. 100% od nekog broja.
Znate, kad vam se nekad kaže, kad nešto činite, dajte svojih 100%. Zapravo, stalno trebate davati 100%. 100% nekog broja je 100 stotnina od tog nečega. Kad kratimo ove dvije nule, 100 puta 4 je 400. 100% nekog broja je upravo cijeli taj broj, cijelih 400. A 200%, nedavno me jedna studentica pitala, je li moguće da bude nešto više od 100%? Naravno da je moguće. 100% jedne jabuke je jedna jabuka. Ali 200% će biti koliko? Dvije jabuke. 200% od 400 je 200 kroz 100 puta 400. Dakle, imamo 200 puta 4 je 800. Još ćemo se u nastavku detaljnije upoznati s postocima, ali evo ovo je za početak. A evo i zadatak za učenike i roditelje. Koliki dio kvadrata izražen u postotku je obojan ovdje na skici? Znači imamo kvadrat, ovo je jedan trokut, ovdje je okomito, pravi kut, ovo ovdje je sjecište dijagonala ovog kvadrata. Probajte sami. U nastavku ćemo pogledati kako smo mi to riješili.